Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba touring ke Galunggung. Mudah-mudahan diberi kemudahan keselamatan. Oke, ciao. Berangkat. Siapaan pemberangkatan well. Oke, istirahat sebentar di Nagreg. Oke, gimana perjalanannya? Mantap. Woi, gimana sampai sini? Juara. Oke, istirahat dulu, sholat dulu di sini. Ciao. Mantap. Kita istirahat lagi yang kesekian kali untuk melaksanakan sholat maghrib. Di mana ini? Di Gentong. Oke, dari Gentong. Bagaimana perjalanannya? Aduh, ribu teka tinggal di jalan. Poek mongpen. Paridwan, lemah lesu, kurang bergairah. Tidur lelap Paridwan. Saya Oke. bahaya di goceng, Terus, perjalanan dilanjut. Yuk. Sekarang kita nyampe di Tasik. Kita ngopi-ngopi dulu bala kecerakan. A few moments later. Mahaya Bapak, salah orang ngapain pampajan dia. Oh, lari pagi. Ya. Insya Allah dugi ke bumi Pak. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. Sometimes I tend to lose myself when I'm out here on my own. I never seem to get it right, but I guess that's how it goes. Ever since you came. A few moments later. Gimana? Gimana ini? Oke, sekarang posisi di mana? Di Hanoman. Oh, Hanoman. Oke, kita istirahat dulu di Hanoman. Feel like I'm always dreaming all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. Wide awake, that's okay. As long as I'm with you, I'll be up all night, no sleep, 'cause I feel. Kita ke Curug Badak. Kita berenang air panas. Yuk. Mantap. Oke, hari ini kita menuju Curug Badak dengan akan melewati beberapa titik jalan yang cukup terjal ya. Ya, belakang rombongan sudah ready dengan I've been trying to hide. I've been waiting for you way too long. Would you
Gimana Pak Ucu? Oke, perjalanan yang cukup melelahkan. Lihat jalanan terjal yang cukup. Wake me up before you leave. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. All night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. Wide awake, that's okay, as long as I'm with you. I'll be up all night, no sleep, 'cause I feel like Cukup ekstrim. Kelak tuh, baju basah, awak ngahod-hod. Insyaallah. Itu naik. Ciao. Oke, sekarang kita mulai menaiki tangga untuk naik ke Galunggung. Kurang lebih tangganya 510 anak tangga. Jadi ini baru anak tangga, tapi kondisi stamina sudah berkurang. Satu orang lagi, ya, lagi proses. Kumaha Pak Bos? Alah, mantap. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Kita sudah berada di atas. Pesan-pesannya untuk tanjakan. Oke, pesan-pesannya untuk tanjakannya gimana? 1/4 jam. 1/4 jam. Easy. Bagaimana numpak motornya? Luar biasa, Allahu Akbar. 6.5 hours later. Thousand years later. Saya menikmati pagi dengan diskusi di Cimeong. Oke, sekarang kita gimana jadwal? Menuju Bandung. Oke, kita pulang menuju Bandung dan proses mandiin motor dulu ya supaya kelihatan tetap kinclong. Nah, sekarang kita mana? Alhamdulillah hari ini kita akan Balik Bandung. Pak Denny gimana? Ya, balik Bandung. Balik Bandung aja? Mantap, semoga lancar sampai tujuan. Amin, amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
2,000 years later. Alhamdulillah sudah nyampe di sekolah kita tercinta yaitu SMP Pasundan 29.